Ao ke wa amohela ka nnete ngwaneso ke motle wena mmui wa lenaneo lena le letle la rona la boithuto ba lentswe la Modimo. Ke channel eo re e sebedisang hona jwale re nka thuto hodima mareka kgaolo ena ya bone temana ya 21 ho isa temana 25. Ke kopa hore palo eo hlo e bale mme ha o e badile o re tswele pele. Mona re tlo bua ka setshwantsho sa lebone. Setshwantsho sa lebone ke itse ko mareka kgaolo ya bone temana 21 ho isa 23. Ditaba tsena o kana di fumana hape le ho Matthew kgaolo ya 5 temana ya 14 ho isa temana ya 16. O ka di fumana hape le Luka kgaolo ya 8 temana ya 16 ho isa le temaneng ya 18. Mme ke kgethile hore ke re tla buisana ka sehlooho se reng setshwantsho sa lebone le maele. Ke ile ka bolela thutong e fetileng hore thuto ka ditshwantsho kapa ka setshwantsho ke mokgwa o mong wa ho fetisa molaetsa o tibileng ka tsela e bobebe e ka utlwisisang ha bobebe. Setshwantsho ke ntho e tshwereng thuto, e tshwere thuto ka hare ho yona. Setshwantsho se fupere molaetsa ka mehla. Mokgwa ona wa Jesu o lebeletswe hore o etsiswe ke baruti, o etsiswe ke bareri, ke baboledi, o etsiswe ke baefangkgedi, e sita le baruti ba phelang nakong ena eo re leng ho yona. E le ha ba bua ka taba e etsahetseng ho batho ba phetseng dilemo tse hole tseo dintho tsene di etsahala ho tsona, mme jwale bona ba di tlise hore ke tle kutlisisong ya batho ba phelang hona jwale. Ke sona seo thuto ya rona e mathelang teng haholoholo. Ka lebaka lena ka nnete ho hlile ho bohlokwa haholoholo hore wena o le moruti kapa wena motho ya rutang thuto ena o tlisa setshwantsho seo hantle, o bo utlwise rona thuto e fuperweng ke setshwantsho sena ke reng eng. Jwale mona mo re nang le setshwantsho sena sa lebone le maele ao Jesu Kriste a entseng, ha re hle re nke thuto ya teng hantle. Thuto ya mona ke eo Jesu ana rata hore e utlwisiswe ke batho, ke hore thuto ya Jesu e lokela ho fetisetswa ho bongata ba batho. Thuto ya morena Jesu e tshwanetse go e anetswe lefatshe lohle, e anetswe le ho batho bao e seng ba Kriste, e fihlelwe ke motho e mong le mong. Ha re ye ho temana ya 21, temana ya 21 e reng Jesu a nto re ho bona, hleka lebone le tliswa hore le bewe ka tlasa morula kapa ka tlasa malaona. Potso ena eo morena Jesu a e botsang e reretswe hore e bule dikelello ho batho, hobane ha ho mohlolo wa hore motho a ka kgantsha lebone. E re ha kgantshe lebone ebe wa le nka lebone leo o le kenya ka tlasa bethe. Ha o ka hwa etsahala jwalo, thuso ke efeng e lokelang ho etswa ka lebone leo ho qhala lefifi? Ha ke re jwale ha ena etsahala taba eo ya go lefifi, hobane jwale ke lena le kentswe ka hara tlasa bethe. Taba ena o re ke mohlolo ona o entswe ke Bajude ba fumantshitswe lesedi, ba entswe lesedi, empa lesedi leo le ba le etsitswe lona ba le patile, ha le fetele ho setjhaba se ngata seo morena Modimo a ratile hore Israel kapa Bajude e be lesedi ho lefatshe, empa bona ba entse ntho eo ileng ya bona fela. Ho etsa mohlala wa taba ena, e ka ba taba ya hore re shebe
mohlala wa Jonase kgaolong ya boraro temana ya 10 ho isa kgaolo ya 4 temana ya 2. Re be re shebele ho Matheu kgaolo ya 23 temana ya 13 moo Jesu a reng, ho madimabe lona bangodi le bafarisi ba ikaketse hobane le kwalla batho mmuso wa mahodimo, athe lona ha le kene teng, mme ba ratang ho kena le ba hanela ho kena. Le mono moo ho badilweng ho nye mona ho Jonase, kenya Jonase mona le teng more teng kitse ke kgaolo ya boraro temana ya 10 ho ya tswa kgaolo ya 4 temana pele. Itse ha Modimo a bona ho etsa ho ha bona ka moo ba sokolohang metsamahong ya bona e mebe ka teng, Modimo le ona wa khutla bobeng boo o neng o itse o tla boetsa ho bona, mme ha wa ka wa boetsa. Ke temana eo ya 10. Temana ya pele kgaolong ya 4 ere empa taba eo ya swabisa Jonase haholo, a hlonama haholo. O hlonama hobane ha Morena Modimo a thusa setjhaba seo a bile a kgotlisa bohloko bobe bo anang a tla boetsa, o hlonama hobane ha re nke thuto mona. Thuto eo Jesu a nkang temaneng ye ya 21 ke efe? Thuto mona ke hore Modimo o lebeletse hore ba Kriste ba phatlalatse efankgedi e leng lentswe la Modimo, e leng ditaba tse molemo ho batho bohle esita le ho bao e seng ba Kriste. Ditaba efankgedi e fihlele ba Kriste, e fihliswe ke ba Kriste ho batho bohle. Ba Kriste ba seke ba ipona ba le motlotlo ka hore bona ke ba Kriste, mme ba bang bona ke ba hetedi. Mosebetsi wa bona ke hore le bao ba tle ba fuwe lesedi la lentswe la Modimo, mme ba fuwa ke bona ba Kriste ba seke ba kwallwa ka ntle bao ba ileng ba hetedi. Ke seo e leng thuto ya pele, ke sona se re ithutang setshwantshong sena. Taba bobedi re ithutang yona setshwantshong sena ke hore ba Kriste ha ba phela seo Kriste a se hlokang, mme batho ba ka ntle ba tla bona jwang kapa jwang. Ha hona mokgwa woo le bone ha le beiwe kandelareng ebe batho ba ke ba le bona bohle. Mesebetsi e metle e ba e etsang setjhaba se tla bona. Ha ho bona hoo ha bona ho tla etsa hore ba nke qeto ya ho ba karolo ya ba Kriste, hobane tle be le batho ba utlwileng lentswe, mme lentswe leo le tle be le ba atameditse hore le bona ba tjhabelwe ke lona. Ha ba Kriste ba phedisana ka lerato, ba phedisana ka ho tshwarelana, ba phedisana ka kgotso, ba hlokomelana, taba eo e tla bonwa ke batho bao e seng ba tla rata ho phela ka moo ba phelang ka teng. Taba eo ka boyona e ema e le lesedi kapa kganya e kekeng ya kwahelo. Ha o sheba Mateo kgaolo ya 5 temana 14 ho isa temana 16 ho fana mantswe a reng, moo Jesu a reng, le bone le lesedi la lefatshe, moo Jesu a reng le lesedi la lefatshe, motse o beilweng hodima thaba ha ona ho patwa. Le bone le lona le keke ha le hoteletswe hore le kengwe ka tlasa modula, empa e le ho hlongwa kandelareng le tle le bonesetse bohle ba leng tlung lesedi la lona, le ke le kganyetse batho jwalo ba tle ba bone mesebetsi ya lona e molemo, mme ba rorise ntata lona ya mahodimo. Ke seo Jesu Kriste a se rutang ha re ntemaneng ya 22 hobane ha o letho le sephiring le sa tloka le hlaha pontsheng, hape ha o letho le patilweng le sa tloka le etswa pepeneneng, le tla pepeneneng. Sena seo Jesu a se bolelang ke hore sena o tla hopola hore Jesu o kile a bua ka sephiri mane kgaolong ya 4 temaneng ya 11 moo a neng ha ne re manolla temana eo ya 11 mo ileng gare lentswe le neng le bua mono thwe lona
le neilwe sephiri ho tseba sephiri sa mmuso wa Modimo. Pele ho le tseba taba ena sephiri sa mmuso wa Modimo, pele sephiri seo se ne se tsejwa fela ke ba nang le ditsebe ho utlwa, e leng Bajude ba neng ba na le sona fela, e le ntho ya bona, e le ha ba utlwile taba tseo, empa tsa iphellela fela ya ba ntho ya bona ba le bang. Empa jwale sephiri seo se bulehetse batho bohle hore batho bohle ba be le sona, e leng hore batho ba be le efankgedi mme ba phele ka yona. Taba ena e tiiswa ke moprofeta moapostola Paulus ho ba Efese kgaolo ya 3 temana ya 4 ho isa temana ya 6 e reng le ho ba Kolose kgaolo ya 2 temana ya 26 eo ke tla kopa hore o tlo inke o go ipalle yona ngwaneso ya ratehang. Ha re ye temana ya 24 temana ya 24 e re a boela a re ho bona, elang seo le se utlwang hloko. Tekanyo yeo le lekanyang ka yona le lona le tla lekangwa ka yona. Mona ke temoso, mona ke maele, ke moo Jesu a lemosang batho kapa a eletsang hore seo ba se utlwang ba se ke ba se nka nyenyane, ba se ke ba se nka sesane. Temoso ke hore ho yena, temoso moo ke hore ho yena ho bile ho na le tshepiso, mme tshepiso ya hae ke hore ha ba ka utlwa lentswe hantle ka ho nepahala, ba tla rua se sengata, empa ha ba ka kgesa le ho lahla nnete, le seo ba nang le sona ba tla se amohua. O ka sheba taba ena ho Luka kgaolo ya 8 temana ya 16 ho isa temana ya 18. Ha re shebe taba ena e buang ka tekanyo, taba ya tekanyo o bua ka eng? Mona ha bolele ho hang hore ha o etsa batho hantle, jwale bona ba tla tlameha ho o etsa hantle le bona. Ha se moo, ha o jwalo hangata. O ntso ba etseditse hantle, batho ba ka fetoha ba wetsa hampe. Sheba Jesu ha hona motho a entseng batho hantle jwalo ka Jesu Kriste, empa qetellong ke bona bana ba ileng ba re ha thagiswe, mothagisi. Seo taba ena e se rutang ha e bua ka tekanyo, e ruta hore mang kapa mang ya sebedisang seo Morena Modimo a mo neileng sona, se sebedisa hantle, ntho yana eno e tla eketswa, se tla eketswa. Sena seo Morena Modimo a o neileng sona hore o se etse, jwale ha o se etsa hantle, e hlile Morena Modimo o tla o ekeletsa. Mohlala o ka ra o fumantshwang mona ke mohlala o fumanang ho Mateu kgaolo ya 25 temaneng ya 14 ho isa temaneng ya 30, moo ho buang ka setshwantsho sa ditalente, hore talenta tse ba sebediseng ditalenta tsa bona ba bone keketso. Ya sa kang a sebedisa talenta tsa hae ho hang, yena bile ho amohuwe eo a nang le yona. Mme taba ena hona hore fetisetsa ho ba bang, hore ha re fetisetsa ba bang letlotlo la sephiri sa efankgedi, rona ha re fetisetsa ho ba bang letlotlo lena la sephiri sa efankgedi, le rona re tla thabela ke kutlwisiso e fetang eo re neng re na le yona. Re tla thabela ke kutlwisiso eo e fetang eo re neng re na le yona pele. Ho fana kerekeng ha se o lahlehelwa. Ya fanang le yena o tla etelwa ho tsa hae, ya le kgonata le seo a nang le sona o tla se amohua. Mohlomong ke ka lebaka lena hangata o tla fumana hore bongata ba batho kerekeng ke ba senang le letho, ke hobane ho fana ho bona ba bona e le tlhokofatso, kapa e le ntho eo ba kekeng ba e etsa, ba hopotse hore kerekeng ba ka ba taba ya hore ba o fuwa fela. Mme hangata
se setle se o nang le sona se o se nehelanang ka sona modimo o atisa ho ba sona. Ha re shebe temana 25 se bolelwang ka temana ena se tshwana hantle le sane se boletsweng temaneng 24 e ntse e le taba e kgothatsang ho utlwisisa mantswe a Jesu kapa thuto ya Jesu, hore ha o etsa jwalo o tla ekeletswa boikgathatsong boo o ntse o etsang. Morena Modimo o tla o fa kutlwisiso e batsi ebile le tibileng ka seo Jesu a se rutang, ha fela o kgona ho fetisa se seng hape so nang le sona se fetisa ho batho ba bang ba sebedisang monyetla eo ba e fumaneng ya ho etsa botle, ba ekeletswa menyetla e mengata. Ha ba fuwe menyetla wa hore o ko etse botle, morena o tla o ekeletsa menyetla e mengata ya hore o etse botle bo bongata. Ya fuwe monyetla e mengata ya ho sebeletsa, morena Modimo o tla eketsa menyetla eo hape ho sebeletse. Ha re shebe temana 25 karolo ya bobedi ya yona, athe ya senang letho, ntho eo a nang le yona o tla e amohua. Seo mareka a se buang ho bamamedi ba hae ke hore ba sa lekeng ho hang ho utlwa, hanyane ka hanyane ba amohua kutlo, ba sa rateng ho utlwa, hanyane ka hanyane ba ntse ba amohua kutlo. Ba eba batho fela ba itsamelang moo ba senang kutlo, ile batho ba senang kutlo. Le ha e le o fane ba sena kutlo le nyane fela, ho jwalo le ha mmele ya rona e ba jwale ha re e sebedise mesifa ya rona, e ba re dutse nako e telele, dutse nqa le nngwe nako e hle kaofela, mesifa ya rona mohlomong o tla fumana hore le yona jwale e se e kgathale utlwa bohloko hobane ha e tsamaiswe. Wa fumana hore ha o etse letho ka letso ka matsoho a hao, o se bile sita hore o ka etsa letho, mohlomong ha o loe letho, ha o etse letho ka menwana ya hao, o bona menwana ena se sita hore ka etsa letho. Ha re sa rapele kapa re rapela mohlang oo hanyane ka hanyane taba ya ho rapela e ntse tloha ho motho, e ntse tloha ho fihlela e ba siyo lelapeng lena, e ba siyo hobane bana lapa lena, hobane ehlile taba ena ha re etse ka nako tsohle. Ha motho a sa tsotelle ho utlwa letswalo la hae, hanyane ka hanyane letswalo leo le hlaya le ntse le qepha, a qetella sa sena letswalo. Motho ya jwalo o se a sitwa ho hlalohanya nnete ho leshano. Ho yena ditholwana tsa teng ke hore leshano a le etse nnete e etswe leshano. Sheba ho Isaiah kgaolo ya 6 temana ya 9 a re, eya o bolelle setjhaba sena seno, o re le tla mamela empa le keke la utlwisisa, le tla tadima empa le keke la bontshisa. Kgotso ya Modimo ngwaneso e be le wena, e o boloke. Molaetsa ona ha o ka re ka thaba ha o ka molaetsa ona o ka o fetisa ho motho e mong kapa batho ba bang. Ngola di-comment tsa hao ka tlase moo, mme o re bolelle hore na molaetsa ona o bona jwang. Ka nnete ke a leboha ngwaneso, kgotso ya Morena e be le lona. Mona re qetela thuto ya 31. Ke a leboha, kgotso.